Xeyirli gün, hürmetli qonaqlarыбыз. Xeyirli gün, интернатташтарыбыз. Бүгін ушу матур залға түрлі елдарда гимназия-интернатыбызды тамамлап сыққан сығарылыш оқушылары һәм оларды оқытып, тәрбияләп сығарған хөрмәтле ветеран оқытучыларыбыз һәм тәрбиячеләребез, кадерле кунактарыбыз йылгандар. Интернатым, туган йортым минең, өйрәндек без һиндә тормышка. Йөрәгебез шуга кайнар кискә, кайнар тойгыларга тулышкан. Шатлык менән куаныста яшәп, ел үтәһен айлап үткәйнек, төяп алып тау-тау гыйлем йөген, зур тормышка һинән күскәйнек. Шылтыраны кеүек кисәгенә, безнең өсөн һуңгы кыңгырау, уның сыңы ахыры күңелләрдә гомер буе торыр яңгырап. Тыңгы бирмәй яна караштарда һиңә безнең тәбрик теләктәр. Надлы әсә, надлы ата булдың, рәхмәт һиңә ихлас йөрәктән. Интернашташ тиеп өндәшәмен, күпме туганыма мин бүген. Бездән бит һин шундай тату гаилә, шундай матур гаилә төҙөнөң. Интернатым, туган йортым минең, һиндә тыну белмәс усак бар. Гөрләп торһын һиндә һәр сак тормыш, өҙөлмәһен безнең һукмактар. Мәктәп интернат, гимназия интернат, телдән телгә күсә дандарың, зурлаһындар һине балаларың, нурлы булһын килер таңдарың. Салават батырга тиң улдарың, халкым өсөн тырышып эшләһен, һомайга тиң һылыу кыздарың, был тормышта матур яшәһен. Мәктәпкә 1947 елда төштем, тәүге классларда 5-нче детдомда яшәп, шулык бинала укып йөрдек. Сөнки һугыштан һуң аякка киергә, өскә киергә бер нәмәләр юк ине. Бездә укытучылар килеп, укытып йөрүен инде. Шул бинала беренче укытучыларымдан Курбанаева апай үз вакытында Верховный Совет депутаты ине. Онан мәктәптә төрле елдарда төрле укытучылар укытты. Олар арасында Насима Хамитовна апай, Зайлалова апай, Гафарова апайдар күп белем бирделәр. Үзебезнең халыкты яратырга өйрәттеләр. Илебездә олыларга игътибарлы булырга, яшьләргә ярдәм итәргә өйрәттеләр. Менә шуга бұл көндәрдә киләсәктә бит инде безнең корылтай булырга тиеш. Ул да безнең өчен зур вакыйга буласак. Ул без укыганда оның күп вакыйгалар булмай торган иде. Чөнки күбрәген югары республикаларга игътибар итеп, bütün nәмәне олар тип кенә йөрттеләр. Хатта үз заманда Заки Валидинла халык дошманы тип хәзер күп нәмәгә үзебезнең күз асыла. Шуларды яшьләргә yetkереп, олар үзләренең балаларына yetkерер дип зур өметем бар. Менә классташларыбыз, мәктәптәшләребез белән аралашып, шуның турында сөйләшербез дим. Мин 1968 елда биттем интернат мәктәптә. Авылдан 10 яшьлек сектарына китеп, шулай итеп укып сыктым. Хәзер менә без интернатта биткән безнең елдагы выпускниклар иң көчлеләр дип санала. Шуны әйтеп үткәм килә.
Бүтәһелле мин үземдән горурланам, үземдән классташларым менән, бер елга укыган иптәшләрем менән һәм безнең интернатта беткән кешеләрне Башкортстандың иң бәхетле кешеләре дип саныйм. Гайса Хөсәйнов агайның бер һүзләргә искә төшә. Бер ергә барһам, бер акыллы кешене күрһәм, был кайда укыган икән дип сораһам, ул беренче интернатта укыган булып чыга. Мин шул акылларны йөрүмә шул хәтле горурланам. Һеҙҙелә Башкортостан менән бигерәк тә горурланам. Беҙҙең Башкортостан бигерәк күтәрелде. Шул хәтле эшләргә бөтә шартлар тыуҙырылды. Мына үҙемдең илемдә шатланып, горурланып эшләп йөрөйөм. Һәм шул шатланган, горурланган кешеләр араһында беҙҙең интернатскийлар күп. Шуңа күрә бөтәгеҙҙе лә ошо ҙур байрам менән ҡотлайым. Булда уҡыған йәшләр беҙҙең ышаныс булһындар, беҙҙең теге алмашсы булһындар. Шуны теләйем бөтәгеҙгә лә. Бүгінгі ең, мен аны ең деп айтамын де, чөнки 65 жыл буена ошо билим берүү, милли кадрдар әзерләү урынының деп айтайым де, мәктәбебез интернаттың 65 жыллыгын үткәрү. Әлбәттә, ул 65 жыл гына түгел, ул мәктәптең оештырылуына 39 елларда оештырылган мәктәп, ул 9-нчы мәктәп итеп. Ярар 65 елда булсын. 65 жыл эчендә күпме халык, күпме кадрдар, күпме күренекле кадрдар чыккан үзебезнең милли. Бик зур йыйын. Халык чит республикалардан да йыелган, үзебезнең бөтен Башкортстаныбыздан йыелган. Мин был йыйындан бик зур нәмә өмет иткәйнем. Чөнки быелгы ел безнең республика елы. Икенчедән, еңүебезгә 65 ел тула. Өченче Башкорт Корылтайының форумы була. Был да зур вакыйга. Халкыбызның исәбен алу елы. Мин ошо йылышта иң төп мәсьәлә шул булыр дип уйлаганым. Күп көч йылган бында, үзебезнең халык йылган. Шунда без ошо мәсьәләләрне күтәреп чыгып, иң төп басымды халыктарның исәбен алуга каракка мөрәҗәгать итәргә дип уйлаганым. Әмма ләкин бында ул булып килеп чыкманы. Бөтәһелә җырлайбыз да бейбез. Шулай да икенче йыйындарда без шул турында һөйләшербез. Халык тупланыр, халык республикабызны яклар, итәкчелегебезне яклар, яшьләребезне яклар дигән өметтә кылайык. Акйондоз бию ансамбле. Вальс.
әдәбиятка һөю безнең интернатта тәрбияләнде. Шуға хәзерге заман балаларында ла шундай әдәбиятка һөю булһа ине дип уйлайм. Чөнки безнең бик күп язучылар интернат аша сыкты. Интернат уларга канат бирде. Уларның исемдәрен әйтеп китмәйм, уларны бөтәһе лә белә. Шуңа күрә хәзерге заман яшьләренә әдәбиятка, телгә карата мөхәббәт булһа, уны белеп, нескәлекләрен туеп яшәһәләр, халык та югалмас дип исәпләйм. Хужалыктамы, унда промышленностьтамы, ниндәй төр эштә эшләһәң дә, тырыш интернаттың намасын төшермәенсә, уны югары тоторга кирәк. Кайда гына булмаһын, һәр вакыт береһенә бере ярдәм итәләр. Безне гомер буена шулай итеп бирәләр. Хөрмәтле интернатымды яхшы тәрбия, тәрән белем биргән өчен зур рәхмәт. Bilimli buldular. Şimdi bilgi ürettiler, teknikle ürettiler. Bilgiye, bilim girdiler. Min bigrek rahmet okuyup. Şimdi okuyanıma min bigrek rizan. Vallahi ileriye tırsalar burada. Arada bir tane ödege almayı. Buna biz buluttu. Biratı klasika böyle verdik. Kuduz gimnaziya. Ne için ileriye tırsalar? Niçin? Çünkü bunda etkili bilim verirler. Қахым түрә менгән хөр юрганың, маңлайында булыр урайы. Қахым түрә фарман биргән сақта, уң кулында булыр курайы. Сәхнәлә Акйондоз быйыл ансамбленең егеттәр төркеме Қахым түрә.
Сәхнәле Акйондоз бию ансамбленең һылыу кызлары. Тыпырдык. Елда біздің менен бірге біткен классташтарыма, интернатташтарыма көйтіп сәлем етке келе, сәлем көндірге келе. Үдіміздің ұлығыз 2 ел еліккіне ұшы интернатта тамамланы. Ол әлі Санкт-Петербург қаласында оқып йөрей. Шуға күрә әлеге интернатта оқыған балар менен біздің осыр балар арасында айырма бар. Шулай да телек менің шундай. Улар оқығандар ине, тырышып, оқытушыларын яратып, тыңлап, тәрбиеселерін біздің көп. Физкультура дәрістеріне үйренендер. Бүте фәндергеле самподготовка біздің болды бит инде. Шул вакыт укыр өчен берилген. Шуны тулыһынса файдаланып, шунан һоң библиотекаларга йөреп, башка йөрдәргә йөреп, үдәрен төрлектән үстереп, матур, рухлы, сын башкорт халкы, Башкортстаныбызды якларлык, хакларлык, курсаларлык егетләр, кызлар булып үсендәр иде.
Бүгінгі саяси хәлдер бірге тынысланырға мүмкіншілік бермей, тағыла қатмарлы бұрыштар қоя. Бүгінгі оқушыларға ол мәселелер алдында қаушап қалмас үшін әлбетте оқырға, тәртіпті юғары кемелдер тұтырға. Рухлы, тәрбиялы, білімлі кішілер болып үлгірігі. Хез көрәгедір, көдеген асық болға, Башқұртстан, Башқұрт халқы тоқтау ғыр, түрлі яқтан қырын қылаулар татырға мәжбүр. Башқұрт жігіттері, Башқұрт қыздары, Башқұрт жігіттерін тұрмыш жолдашы итіп айлағандар. Мұхаббат деген түсінсе бар деп әйтірігі. Жоқ, мен бұл түсінсені инқар етмеймін. Мен тек шуны ғана айтам. Ысын, түрлі яқтан негізленген мұхаббатты тек өз милләттің кешендегіне таба алыр еді. Оңыштар сізге гимназия оқушылары, қызметкерлер. Ең бірінші нәуетті біз мына 66 жылдарда пионер вожатый классында оқыған едік. Шунда алған білімдерді, һәм интернатта, ғұмман интернатта яшаған вақыттар әр вақыт мына тұрмышта ярдәм итте. Сөнки біз ертең етіп тұрайындық, шундай матур гимнастикалар эшләйдек. Шул безгә гомер буена энергия биргәндер дип уйлыйм. Без гырга ла йөринек, биюгә ла йөринек. Biz şiirlerde yazdık şu vaxtda. Şu internette algan, öttürgen şu bilimler benim işte bir gerekli. Ürülheb ötken günder, yoklamagan dünder, izke düşe yıllar ötele. İnternatımıza bir halgan hutmaktar, kubden indi yuyulun ötmele. Malaylarda elde yaş güngel, hiskenele bir şesek tügel. Malaylarda elde yaş güngel, hiskenele bir şesek tügel. Bizi yaratkan kızlar, elin kaydarda, unuttuğum iken hizmeti. Şu yerde tınlap,
Үткәндәрҙе уйлап, хәтерләрһеҙ бәлки һеҙ беҙҙе. Малайҙарҙай әлдә йәш күңел, һис кенә лә бер шәсәк түгел. Малайҙарҙай әлдә йәш күңел, һис кенә лә бер шәсәк түгел. Ай балқиғын, рәсейді йылытыр ялқынғын, Енімдей қәдірлі ергенім, көңілдің дан йыры түгелі. Уралым тауына хайынған, құрайым маңына құйынған, Ерлістан, нұрлыстан, нұрлыстан, ергенім Башқұртыстан. Уралым тауына хайынған, құрайым маңына құйынған, Нұрлыстан
Даланлы халқың бар, дүнияны шаулатырданың бар. Ғалимдер, шағирдер төбәге, ил түрін бидерлік хақың бар. Уралым тауына хайынған, урайым маңына құйынған, нұрлыстан, ерлыстан, гүлістан, илгінен Башқұртыстан. Уралым тауына хайынған, урайым маңына құйынған, нұрлыстан, ерлыстан, гүлістан, илгінен, біргінен Башқұртыстан. Ярмыңы урғылған турайын, ей ғұрыр Уралым ұлдары, таң йырлап мен хетіп ұрлайын. Уралым тауына хайынған, урайым маңына құйынған, нұрлыстан, ерлыстан, гүлістан, илгінен Башқұртыстан. Уралым тауына хайынған, урайым маңына құйынған, нұрлыстан, ерлыстан, гүлістан, илгінен, біргінен Башқұртыстан. Уралым тауына хайынған, урайым маңына құйынған, нұрлыстан, ерлыстан, гүлістан, илгінен Башқұртыстан. Уралым тауына хайынған, урайым маңына құйынған, нұрлыстан, ерлыстан, гүлістан, илгінен, біргінен Башқұртыстан. Buna biz bıyıl internetimizden 65 yıllığına yayıldık. Hukuş yıllarında ağırlık görüp ötken balalar biz şu internetka tuğan yurtumuz hemen etip yayıldık. Uşunda bilim aldık. Klasımız bite internet tarihinde birgine buldu. 36 bala birgine klas sığarılış buldu.
Buna bir hala birgey bulduk, eli bul hala duz bulup yaşayıbız. Bir-birimizni halin bilip durabız. Şaltıratıp da, kelip de, yeyilişip da, 10 yıl hayın yeyilmay kalganыбыз yok. Buna bizim klas yetakçımız Leniz Abdullovna, biz oğa dur rahmetlibiz. Ol bizi dostlukka, birdemlikке, tatulukka öğretti. Buna şu internat yılları heden ömrümüzde en maturi yıllar, en heybet yıllar. Oşunday eskirhe dostlukta bir vakitte tabalmazdığı mına oşuna heden eskirhe dostluk yılları deytirgayını biz oğa rahmetlibiz. Hem oşu eskirhe dostlukka hamanda doğru bulup kalabız. Özümden bir şiirimde okup gideyim hele. İl yazmışı, minin yazmış degen hüdlerin var atay, hatında. Hin haber hed yuğalmanın atay, bilde hed haldat hin halkımda. Doğan ilden azatlığın yaklap, tükkenisin kaynar kanındı. Мәңгелік үт яғып, heykel құрып, көтерді бит илем даныңды. Хин фронтқа кеткәс туған қыдың, мен көрмәнем атай едіңді. Изге байрамдарда, тілмәрдәрдә, ишеткәндей булам хүдіңді. Көргән кеүек, хатта үдіңді. Тормыш матур, аяз менің күгем, шат кешеләр тирә ягымда. Байлык, муллык, яқты күндәрсен, бурыслымын халдат алдыңда, баш емен атай алдыңда. Бүтәбездең дә атайыбыз һушта калган. Әсәләребез һушка эшләгән кешеләрбез. Шундай юклык вакытта без үскән кешеләр инде. Ошо балаларды интернатыбыз ейеп, кеше итеп, ашатып, киендереп үстерде. Biz şunu biz bik şatbız şuğa, bik qanağatbız indi. Bizim semyandan 6 kişi 37 yıl qurbanı bulgan. Qobay Davletçin, Qabbas Davletçin, menin otayımın bir tuğan ağahı, ol telsi galim bitindi, alıp atılgan, alifbanan alıp institutlar üçün neyler yazgan, uşipnikler yazgan, sintaksis, hristamati, goburlar, kup nemeler yazgan. Mına men hazırki günde, qortaygan günümde şunu indi Facebook astı, arxivde astılar bit indi, ruxsat buldu. Şu qortaygan günümde arxivlarga kirip, ulatayımdan sesilgen, taralgan, tapalgan nemelerini yiyip, toplap, indi kişiге ruhan qaytarayım deyip, tırışıp yatkan balam indi. Havlam yeti Allah verha. Leniz Abdullah'a menin rahmetim zor. Leniz Abdullah meni okuttı. Menin kızım da okuttı. Indi mene hazır Allah'a şükür yiyen serimde көрһәтергә аңа nasip buldu. Her birine qarab huklanırlıq qına. Şul xatli bizden Bашқұртстан üçün көп işləndiler. Onlar mene sıqqan vaqtda diplom tөгел attestat bergen vaqtda atalarının isimlerin көбеһе bilmeyler inni. Şul xatli yetim balalar oklasda көбіне. Tuğan günleri көбеһенең ya 1 may, ya 1 yanvar, ya mene şul bayram günleri, çünkü ya 7 mart tuğan günlerin bilmeyler inni. Bizden direktor o vaqtda bik yaxşı direktorımız var idi, Gafarov İsmail Muhamedovich. Şunun ismi bilen bularga atalarının ismi ornuna bütünde İsmailov'dan tip yazıp sığarı turgan attestat. Mene her birinin alıp qarahan, her biri dünya üçün, Bашқұртстан üçün yanıp, kүйüp, bütün küstörün birip işleyler. Men bik şatmın şul günge xatli mene yaşanım, onları gördüm, onlar beni unutmaydılar. Özüm rahmetlimin balalarıma. Şulay başka bir yok. Rahmet. İnternatım, izge yurdum, esende yakın buldun. Bizdin ağlap, dertlendirip, tümelge kanat koydun. Yine ötken günler yağlar, günlerdik güzel melek. İnternatımın urdak sesip,
yaşayın menge menge Hinde vurken günler yağlar Günlerden güzelmeler İnternata nurlar sesip yaşayın menge menge İnternatım izge yordum An belimge öğrettin Doldur boşta tutluk menen Gözlü yiğitin yürekli Minde o'tgan kunlar yağlar Günlerden güzelmeler İnternatim nurlar sesip yaşayın menge menge Minde o'tgan kunlar yağlar Günlerden güzelmeler İnternatim nurlar sesip yaşayın menge menge İnternatim izge yurdum Bolhan bayramın Rahmet eytip Bulak idem Seskelerinin beylemin Hinde o'tgan kunlar yağlar Günlerden güzelmeler İnternatim nurlar sesip yaşayın menge menge Hinde o'tgan kunlar yağlar Günlerden güzelmeler İnternatim nurlar sesip yaşayın menge menge Gimnaziyam nurlar sesip yaşayın menge menge İnternatım nurlar sesip yaşayın menge menge Yaşayın menge menge Yaşayın menge menge
Байрамынан қадірлі туғандар, мен 50 ел біткен оқушылар есімінен 5-7 балалар йортында тәрбиеленген есімінен ғұмымен 50 елдарда интернатты өтіріп, сығып, оқып, кіші болған егеттер һәм қыздар есімінен, олардың балалары есімінен, олардың иян сардары есімінен Әзді ұсын көгілден тәбірікләйм. Оқушыларға, интернатты бітушілерге, мен тілерінің қойған мақсаттарға ерішігіз, өзіңіздің мақсаттарға, мақсатыңыз біздің Башқұртстанға файда кетіру, тауфиқлы иманлы болу, Башқұртстанды илебізді, тілібізді біздің ядмышына битарафлық көрәтіна. Интернатым, ғазиз, гүзәл урын, Башқұртстан илем бақсамда, туған илге хүйу, илге хөрмәт, ұлы тұрмыш инде башлана. Интернатым, үміт түйәгейін, интернатым, білім бишіге, интернатым, дуслық, бірлік рухы, интернатым, бәхет ишіге. They